Dobrodošli u Balance Fitness. Mjesto gdje rješavamo probleme i unapređujemo zdravlje. Sve kreće besplatnim konzultacijama, a nakon toga radimo dijagnostiku. Radimo dijagnostiku iz razloga jer smatramo da trening ne treba samo posmatrati kroz vježbe, nego ga treba posmatrati kroz razumijevanje tijela. I zato mi inzistiramo, odnosno svaki naš klijent koji uđe, prvo radimo sa njim dijagnostiku da vidimo u kojem je on stanju. Ta dijagnostika podrazumijeva procjenu očnih i vestibularnih sistema, procjenu mišićno-koštanog sistema putem FMS-a i procjenu biomehaničkih pokreta koje radimo pomoću određenih manualnih testova. I sve to završavamo analizom sastava tijela putem Tanite. Kada sve sumiramo i dobijemo rezultate, onda radimo interpretaciju prema klijentu. Samim tim mi znamo u kojem stanju se nalazi taj klijent i imamo smjer kojim putem zapravo trebamo ići. Sastavljamo plan, svaki naš klijent dobiva pulsimetar i pridružuje se treningu. Nama nije cilj da ljudi samo treniraju, već da mogu normalno funkcionirati u svom svakodnevnom životu. I dijagnostika je jedan od alata koji nam u tome pomaže. Naravno, ono što nam je se pokazalo kroz dijagnostiku, da ljudi imaju jako velikih problema sa leđima, jer živimo u užurbanom svijetu gdje se jako puno sjedi, koljena, ramena, problemi sa metabolizmom, naravno radimo tu tjelesnu rekompoziciju i nastojimo te hormone dovesti u balans. Ukoliko je možda nešto od ovih rečenica došlo do vas i pronašli ste se, slobodno se prijavite na besplatne konzultacije.